Kawuok Migori wadhi nyaka e kaunti ma Mombasa kama nyuola rawera mane obila ochwado gi magina e kinde ng'anyo mane otimore odiechieng' manyore. Kaunti ma Mombasa koro ywak ne piny owacho mondo jolgi e garama mar thieth. Magina giwacho ka jotelo man kadho wadh Nam Chumbi bende ne oseo obila kuom tiyo gi teko mokalo kiewo e temo rakore gi rowere mane timo ng'anyo mamuol. Joja oko gi ler mathoth kowuok Mombasa. Kar thieth ma Coast General e kaunti ma Mombasa. Kae ne wayudo karawera ma jahigni 23 rem nego kaluwore gi magina manubilo chwado go ndingi modugo tuch gi bundiye. Tukifika hapa Buxton mbele ya junction ya Makadara, risasi zikaanza kulia. Moja ikanipiga, nikamuuliza mwenzangu, nasikia kama kitu kimeniingia. Nikiangalia hivi naona na bleed. Aliniaga akiniambia, mama mimi naenda kutafuta safari kwa agent town. Nikapata taarifa baada ya kutoka huko amepigwa risasi hapo Buxton. Naomba serikali hii mambo ya kushoot innocent people wasitishe. Sisi tunatoka youth kutetea haki zetu. Rawera ni makoni ne oriku ke chuny boma ne orodhno gi nyong'anyo mane obila keyo kaeto kanyo emane magina mane obila diro ochwade molwar piny. Okoni en owuon ne oonge ng'anyo makamano ka kora nyuola ne bende dwani piny owacho kaw ting' mar thieth mare. Mimi nilikuwa natoka town naenda zangu nyumbani Kisauni. Risasi ilipigwa nyuma yangu. Imenipiga kwenye kiuno ikatokezana kwenye tumbo. Serikali, you are not fighting against terrorists, you are fighting against youth, unarmed youth. So angalieni vizuri kwa makini vile mtahandle youth. Sasa naomba serikali ifuatilie, nisaidie kijana wangu yuko hospitali. Yeye ndo kila kitu kwangu, anisaidia. Kwa hivyo naomba serikali itende haki, nisaidie. En wach mamoko kuom jotelo kadhodh Nam Chumbi ne jowuok oko mar kwedo ka koro gidwani obila wetiyo gi teko mokalo kiewo e rakore gi jong'anyo mamuol. Vijana hawa wakiingia barabarani, nimewasikia wao wenyewe wakisema hata nyinyi tunawatetea. So we are reminding you, tafadhali, manufaa yale ambao wanayataka yakija itakuja kwa Wakenya wote, polisi included. So tafadhali polisi, mwache kutumia nguvu za mabavu. Iseche gogo negipako rowere midendo ni GNZ kuom wuok oko motegno mar wacho pachgi, gino magikoni en ranyisi maber monego som gi ng'ata ng'ata. Hawakuangalia dini ya mwenzao, hawakuangalia kabila, hawakuangalia rangi, hawakuangalia vyama vya kisiasa, hawakuangalia tabaka za watu zinatoka wapi, hawakuangalia wanasiasa wao ni nani. Walikuja kuzungumza matakwa yao kama wa Kenya. Magina giwacho kabende giseo jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua kuom yeyo pek mar ng'anyo ne ogaye mar okwach kiche pacho ka Nurdin Haji kagilero ni weche magarito tingo bede mathoth maok mana mano mar okwach kich. Kuna kitengo cha ujasusi, kuna waziri wa mambo ya ndani ya usalama, kuna hata Inspector General yule anaitwa Kome. Yeye kama Inspector General wa polisi anavyo vitengo vyake ndani pale ndani. Kwa hivyo yeye pia anahusika. Kwa hiyo si jambo la usalama ndani ya nchi yetu ya Kenya, si jambo ambalo limelenga mtu mmoja peke yake. Kwa hiyo kupeleka lawama kwa mtu mmoja peke yake, tunaona hiyo tunashutumu vikali zaidi. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Ero kama na